shout out dagiti hampay nakaraman nga padak ti katuday nga nalabaga. So, today is the day. Maramanan tayo na anyamot lang tiraman na. Siyempre, ati lang gamin puraw ti nakasanayan tayo. Awan ti maibagak talaga nga naimas ay ti puraw. Naimas nga pang kinil na, tuno pang salad, ilaok ti balatong. O dahi ti matlabaga, madi tayo ang monokulay na lang bati na pintas. Diba? Papintasan na kakat ni Oras na malaro sa lindaw. Diba? Atiraman na, tatatayo nga mapatunayan mo, naimas lang. May kayon ta. Amurian tayon tanu maramanan tayon tikung kunada nga labaga nga katuday. Pintas talaga color na niya. Kasla sayang nga kanon. Sa mayat lang nga pang display, di ba? Husgahan tayon kakabsat ko nga inurak. No, nyamot lang mas ati praw no ati labaga nga katuday nga sumagaysay. Nagbang sikay ta ang tati bagkuong. Siyempre, unaan tayo dahi labaga tayo so garod ti excited tayo nga ramanan. Nga tati raman na. Bakas la masetas. Mas matlang si kayo. Aladamot lang. Tanong, magpatunayan tayo. Ramalan tayo ati puromot. Siyempre, medyo nabayag nga hantay nga nakasdati katuday yun na. Tadya Malaysia palang tilas nga nakasida akti puraw nga katuday idi. Gimasam padanta awan nagdumaan na uraw manuno baga mas nga talaga ti katuday nga sumagay saya tata mix gumang nga blak nagadulamok tada ng pilikod pinapakdak ti lamok agpapaknak ti katuday papakundak mo ti lamok gima Bukas nga black. Sabi. Dagiji katuday lovers dita. Aghay kayo man, kakabsat ko nga inurat. Ipadak nga narawot ti katuday.